Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko mga ng Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah subhanahu wa ta'ala na pagpunan tanong mamagusayagang kaiya makapantag kudikat. Kami akadakadakal ko mga bangsa tanua mi aawi da akalian o anton onon iukit-ukit kapakabagay niya sa dikat. Anton onon iukit-ukit kitunay niyan sang kaiya dikat. Ugay na si ikudatan sampan kasuldia bitiara kayiging kaiya pamagusayan tanong na mata sa bitiara si malaya ta bitiara si na alo yung tanong daan nagyong kutwa kukuman o Islam sa giyang kaiya kitunayin kudikat. Anto na onon ipangkatan ang kaiya kandikat si ikwagamatan wagama Islam. Naguanto na onon ikukuman o tao inong kerian ang kaiya kandikat. Naguanto na onon ikukuman o tao ayas saba pa din yan kitunayin kudikat nagyang kutwa kababaloy niyan sedu pikto. Okay. Paganayon na giyang kaiya kandikat mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala na padaya ko mga paliugat ay ni paliugat Allah subhanahu wa ta'ala sa iku mga urip niyan amya maratyaya. Inunta na si sa Quran nagkatuon tanuron miyaka 80 agudua maaloy ang kutuwa sambayang agudikat adidin makapamlag. Miyaka 80 agudua maaloy sa Quran. Subhanallah. Sabab sang kutuwa ka ay importante mambu agyang kutuwa dikat sa iku urian o sambayang. Okay. Padsagyang kutuwa mga dalil nagyang kutuwa kataru Allah subhanahu wa ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakah. Gutindag niyo sa sambayang gu tunay niyo sa dikat. Dikat o mga tamukyo. Na sebut ndano sa nagyang ka na nakapababaloy niya na paliugat na di ka pa kay ubamindiray nun umanusya ka o pamakaindiray nun yan as kanyan nakapapatutanon na isiksa un Allah subhanahu wa ta'ala amay ka dirun irila wallah subhanahu wa ta'ala. Inunta na padaya ko mga rukon o agamatan o agama Islam mi aloy o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa giyang kutu hadith yan at igman unto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khams pia nagumbalay sa agamatan o agama Islam sa giyang kutu alimatiman na padsang kutu mi aloy ay katalo na giyang kaiya kitunayin kudikat wa ita zakah kitunayin kudikat. Okay. Padpanami aloy sa Quran na giyang kutu kinisugun Allah subhanahu wa ta'ala ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Waka ku mga tamukiran sa sadaqah. Aya pakaantapan siya nagyang kutuwa dikat. Tutahhiruhum kasutin niya nagyang kutuwa mga tao sang kutuwa mga dusera. Okay. Wa tuzakkihim biha nagu tipuro iran so pangkataniran sa kedasiran sang kutuwa pangkatan akamu munafiqi. Tagis mga munafiq sa giyang kutuwa oras. Napad sa mga sifat iran nagyang kutuwa di iran kitunayin sang kutu dikat ay nipaliwot kiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Orian yan na tumugalin tanong sa giyang kutuwa hukmu man angkaraha. Anto na ikukuman o inong kirya na inong kirya so kababaliw niyan apaliugat. Siyo pak yan so kababaliw niyan apaliugat. Man angkara wujub az-zakati jahlan biha. Tingong mga ulama tanwa sadin sa ungkir niya so kapapaliugat o dikat jahlan biha. Sabab sa kagidi niyang katawan na giyang kutuwa kababaliw niya napaliugat. Ibarat yan na baandas kanyan balik Islam, agupan sumil sa Islam. O di nasaya miyakala sa giyang kutuwa mga darpa da mga ulamaon da madrasaon malubayron agyang uta kapag Islam na anton oy paliugat pakito kawanon agyang kutu akababaluin yan paliugat oy di ka pakay o batanus kanyan kukumasas kanyan na miya kafir wa in kana munkiruha musliman nashi'an bi biladil islami wa bayna ahli al-ilm fahuwa murtaddun tajri alayhi ahkamur riddah. O pamapmanati kong mga ulama tanong kas kanyan na Muslim. O ongker niya nagyang kay diyakat. Kas kanyan na Muslim, mabubalin ko yung duis mga Muslim. Adam pa na mga ulamaon. O pamanadin sa ukit kakatukawan niya nagyang kutakabubalin niya na paliugat. Lagi tanong pamasama raw di nga maptuloy, di nga katano ba di paliugat. Kabinbasagi ang kaya marawi na ingdanan a Muslim, mapapuna ulama, mapapuna madrasa, mapapuna seminar. Fahuwa murtaddun. Amay kaungkir niyan, akatawan niya nagina paliugat. Natigong mga ulama tanas kanyan na murtad. Tajri alayhi ahkamur riddah. Palalaguyro nagyang kutwa mga kukuman umimurtad. Padsagyan ko ta mga kukuman umimurtad.
na upama ka makatindag suparinta o gamatan o gamay Islam na amay kas kanyan na ditawbat si Koreano kapakaptawbaton kadinyan kumpablian uba paliugat na kepatutan sa giyang kuto abuno. Subhanallah. Sipang kumasaw Abu Bakar radiyallahu an na miyawlaw lah adeng ko mga tao ginakaniran magay agyong kutwa dikat. Sabab sa yatari mayranon na mabubaliyo to paliugat si iku masaw Rasulullah na si iku kaya wafatu Rasulullah na miyada suka papaliugat yan. Na inong kirirano to tama sa so Abu Bakar radiyallahu an na miyakim buno ay kiran na dadan amyong kiron ay sabu ko mga sahaba ridwanullahi alaihim. Na sa tanong sa giyong kutwa anto na iko kumanod tao ayas sabab adinyan kitunain sang kutwa dikat na sabab sang kutwa kababaluyin yan seduh. Sabab sang kutwa kababaluyin yan apekato. O paman nakatawan yan na paliugataya ay papaliugaton wa agamatan wa agama Islam ipapaliugaton wa Allah subhanahu wa ta'ala ugi nakagiskan yan na dinan kibgay agyong kutwa dikat sabab sang kutwa kasasidunyan anto na betada ya manusia ini. Man mana'a ada az-zakati bukhlan biha ma'a i'tiqadihi biwujubiha fahuwa athimun bimtina'ihi wa la yukhrijuhu dhalika 'anil Islam. Kata so betadian. Sad natigin sa arniya nagyong kutwa kabgay sa dikat kito na yung kudikat upaman pakamiyada niya no to ka dimbagay sa dikat sabab sang kutwa kasasidunyan kapipekto yan kadadalo yan ma'a i'tiqadihi biwujubiha upaman na taro sa kanya napaparatian yan nagyuto na paliugaton to ipapaliugaton Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa athimun sa kanya natigo mga ulama tanon na madudusa sa kanyan sabab sang kutwa kaarnan yan o di na dinyan kitunin sang kutwa dikat ay ipapaliugaton wala yukhrijuhu dhalika 'anil Islam ugaid na sa mga sedu mga pikato adiran imbagay agyong kutwa dikat na kanabasiran pakaliw ko agamatan wa agama Islam siran na mga Muslim siran din ay sa taman na madudusa siran sa maladusa kagiginan na kabnaranan wallah subhanahu wa ta'ala sa ikum mga tamukiran ay ni paliugat kiran wallah subhanahu wa ta'ala uriananan mga bangsa ka mga rupin Allah subhanahu wa ta'ala sumpatan tanong buaya insya Allah subhanahu wa ta'ala wa qulu qawli hadha wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.